Spesial buat pariban kita di sana. Kalau dong pasangannya boy dua teh. Iya. Ido. Aleu nang jeruk makan jeruk teh. Menori dan Oto bakso pasti ya. Ingat maaf hasian nang pesoro kapira nadua hoti hona diroha boang gomos kita ngiangku akan tavolusi die keldo hoti sude nalumu si pambudi diroha baen mau badi asaku Surabaya laroha marodoa pagi doa danoloa kuiko masira pasorango kuroho bila buku Berhenti abang. alai tuhetaro kuboto napa tudu honise rokata sai hona lagade mahita sidoli namai hutonomu borhat maho kahologi mai sono titipiho makahologi hoti hona ditagi andi asa tributara puro haki Anggona teh pariban. Kisah dona teh. Teh bakat kube. Tiki marhalle nauji. akan tavolusi die keldo hoti sude nalumu si pambudi diroha baen mau bati asaku Surabaya laroha marodoa pagi doa danoloa kuiko masira pasonango kuroho dilabuku alai tuhetaro kuboto napa tudu honise rokata sai hona lagade mahita sidoli namai hutonomu borhat maho ahologi mai solom ditikio makahologia hona ditagi yang di asa